Shenge nani nonke nabenkosi nokuba kuyintokozo nje kimi ukuthi ngime lapha enyokeni enkundleni yentombi namhlanje 37 years uMkhosi woMhlanga wasungulwa engangiyingxenye yawo usungulwa ngofela ale mina ukubonga ngo1974 uzanene kuze kuzoba kimi kuyintokozo enkulu ukuthi ngomgqibelo odlule ukuyiviki lokuqala kwinyanga kaMandulo noma kwintwasa kaMandulo uma ngihlonipha isilo sawakhe entomthandayo besise ngwavume esigodlweni emachobeni lapho isonto lokuqala engonyama ebigubha khona lo mkhosi woMhlanga uMkhosi obalekile weintombi zesizwe sakwaZulu obe impumelelo. Nanamhla ke kuyangithokozisa ukubona umuntu esela enyokeni kuleli sonto lesibili kuyo intwasa kaMandulo eze ngawo uMkhosi woMhlanga. Silindele ukuthi uma uNkulunkulu esasigcinile besifisa ukuthi nomhla ka25 nomhla ka24 September sibe simile lapha ya badukuza lapho isizwe samaZulu lele khona ngoba le mkhosi yimkhosi ngonyama eyayisimise ngokwesiko. Uma into yamiswa ngokwesiko akusadingi ukuthi ngempela uze kuthiwe kuyamenyezela. Kufanele sazi ukuthi isonto lokuqala sisemachobeni uMkhosi woMhlanga kule ntwasa, isonto lesibili sisesigodlweni enyokeni ngale ntwasa, isonto lela lomhla ka24 sisuke sikwadukuza ngale ntwasa. Imkhosi lenemile eyisigqi sobukhosi nekuqinisa ubukhosi kuyekelwa kwayo kube kusho ukuthi sesithi ngonyama ekhotheme konke sivusele khona asinandaba nakho kanti yasenzela into enhle kusivusela lemkhosi emva kokuthi amangisi ayesethe kungaphinde kwekhona umkhosi ezweni lakwaZulu ngoba nje uZulu awanqoba esandlwane yiwo abhidliza imkhosi. Kodwa siyabonga ukuthi yabe sivuseleleka ngesikhathi sokubusa kwengonyama le ekhotheme futhi yavuseleleka lemkhosi esekhona umntana enkosi egcine ithi uyena emshiya esihlalweni njoba naye kwathi isihamba incwadi yakhe yafundwayo yamemeza igama indodana yabo benesilo endala okwabe sekuthiwa noNdlovu bayedemo phela la selimenyeziwe njengengonyama. Nanamhla ke asinayo enye ingonyama thina noma indlunkulu isakhuluma ekuhlukahlukene kodwa thina sinayo enye ingonyama ngaphandle kwaleyo eyamenyezelwa esigodlweni wakhangela menyezelwa umntana enkosi ekhona undunankulu kaZulu umntwana waVindangeni. Engithi uma umuntu engabazi undunankulu bakhe ngeke ngibuze ukuthi yonke leminyaka e50 ethula ingonyama kunguye yedwa nje noma ngabe bathi sebephelele zonke ikhulu khona mengameli khona obani kodwa umntwana waVindangeni obethula ingonyama nxa isizobeka inkulumo njengondunankulu kaZulu. Abanye bathi ayimbekanga ayimmemezelanga ingonyama omunye undunankulu waba nenhlahla ukuthi iqhubeke isebenza naye ebe undunankulu kayisewaso ingonyama uBhusha njengoba ize yakhotha mangekho undunankulu emmemezela. Nanamhlanje nguye undunankulu wezwe lonke lakwaZulu kangangokuthi ke kuyoze ukuthi mhlawumbe ingonyama le ekhona emva kwesilo esikhotheme mayisimemezelo wayo kodwa mayengakammemezeli kekho omunye uye kuphela undunankulu wesizwe samaZulu. Uma nje yena athi nayi ingonyama kithi thina Zulu njoba kunguye wathi isizwe sonke asikhiphe inkomo solobola umntana enkosi kunguye wakhe isigodlo sakwakhangela njengoba ayiholi uhulumeni waZulu. Sengisho kanenge nokuthi futhi ngiyajabula ukusho noma yini ngoba cabanga ukuthi ngisho manje ngeke ngishintshe kusasa wangazi ukuthi ngiyoshintsha okunye senginikwa kwami iqiniso kuyakuthiwa ulikhohlwa kodwa manga uyawakhohlwa phela ukuthi izolo konje bengaqambe ngathi kodwa nje iqiniso awulikhohlwa ma ulazi. Mina ngifunde ukuthi ingonyama ibiyisidalwa esifana nami mabuka kodwa lo moya wobungonyama isilwane vele uqobo lwaso kodwa obekubaleke kuyo kakhulu ibibunciphisa ubungonyama
kodwa iziphathe njengabantu ngoba ibithanda bonke abantu futhi sifundise ukuthi asihloniphane embusweni njengoba naye bisihlonipha ngokulinganayo ibizithi nabangcolile bangabayo ngoba uNkulunkulu kayinikanga umgqomo kaDoda ukuthi ababi ngonyama wobafakala ongisho ukuthi bonke abantu phambi kwayo bebebahle ngakho-ke ukusebenza kwami nesilo esikhotheme kunginike ubuhlakani kodwa ngaphezu kwakho konke inhlonipho kufanele ukuthi sizwe sihlale kuyo sihloniphe ohlezi esihlalweni sihloniphe amakhosi njengensika zesizwe sihloniphe izinduna bese sihloniphe uhulumeni njengoba nayo ibigcizelela ukuthi uhulumeni wezwe kufanele ahlonishwe ngoba yena ophethe umthetho wezwe nakuba sazi ukuthi laKwaZulu laliyimele amangisi engakafiki lapha liyishayela imithetho yalo lina ungqongqoshe bonke bayo yonke iminyaka phela kukhona bezempi kukhona abana hayi ukuthi kufika namhlanje babe khona ongqongqoshe ngakho-ke nesilo lezi esikhona ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu esasigcinile umuntu angeke ayeke phela ukusebenza naso mina ngifike lapha kusekhona iNyosi uDlamini kukhona iNyosi uGwala kwakukhona neNyosi umndawo wakwaNgcobo engangena nabesifazane kuningi engakufunda engicabanga ukuthi laba khona manje asebezothatha okubalekile ukuthi bafundisise kakhulu kule minyaka engisebenze nesilo ngoba kuyobasiza ukwenza njalo kukhona abangakwazi abayokwazi kukhona abokufunda abangeke bakufunde endawo ngoba akukho lapho kubhalwe khona lezi zinto zokusebenza nesihlalo sobukhosi impela esizweni okokuqala nje ngithi kufanele isizwe siqonde kuqala ukuthi kuze sibe yisizwe ngoba kukhona ingonyama siqonde kuqala ukuthi isiko lize ligcwaliswa ingonyama kukhona usiko lwekhaya kukhona amasiko esizwe uma ngabe amasiko esizwe singasawanakelele kuyobe kusho ukuthi amandla esizwe ayosilahlekela nathi yingakho nje usabongwa ibongo kusukela le kophunga nomageba ngoba asabusa amakhosi kuze kuzoba namhlanje namahubo lana kwaZulu ngoba engimthandaza nebongo ngimthandaza kufanele ukuthi niwafunde niwahlabelele njengoba bewahlabelela okhokho benu nazi ukuthi esikweni elinje uhlatshelelwa kanje ukuze imoya yabo ibe kanye nani ngoba leso naleso sizothiwa sohlulelwa namasiko aso. Msindazo sengiphethe kokugcina. Hayi namhlanje na akukho mdonsiswano vele njengoba isizwe sakhiwa nje elembeni likhulela kwaMthethwa lize inkosi uMthethwa ithi kalizobekwa kwaZulu abakwaZulu babebeka umntwana isigujana kodwa ke futhi ingilozi enamandla yayiselembeni kuba lapho kwamaqede lakha isizwe kodwa ngithi ke zonke izibongo ezazi ikhona kwaZulu ezosikhathi zabamba iqhaza elikhulu kuba kuya ngami ngabe leso naleso sizwe siba nayo usomlando waso esizosho sibala amaqhawe akubo nje bangazi ukuthi kwaButhelezi unqengelele ungomunye weinduna ezabekwa yilembe kanye noMpangazitho waseMncongweni ngomunye weinduna ezabekwa yilembe mase likwaZulu kanye noMdlaka kaNcidu kaNtshangase ezinye zeinduna ezabekwa yilembe selikwaZulu kanye noMenziwa wakwaBiyela elathi ke ungiyise usenza ngakhono phezulu mayesethe ungeqi lapha lalithe alikweqa konke lokho khombisa ukuthi ilembe lalifisa ukuthi ukubusa kwalo kube ngokulawulwayo hayi ukuthi lalilawula njengoba kwakushabana ngakho ke zonke izibongo nanje okukhuba nje khona iqhaza nalibamba nobani ongazathi nami ngigqamisa okwakithi nje ngigqamisa okwakithi ngoba phela kuyena ungomano wathunywa ukuyobeka inkosi kwaZulu kungekhona kubo ungebe ubukhosi babo ibuka leso sibindi ke ukuthi kwaba namandla wathi Zulu nayi inkosi yenu yemukeleni kuthiwa wayekhuluma Linda funa ukubona ukuthi ubani ophikisana ukuze simudle ngejozi bakwemukela abakwaZulu ilembe labekwa abayinkunyama uye futhi wathi ke ngonyama sesikubekile thina bakwamthethwa sesithi ke beka abakho ukuze ke abeke zonke lezi induna zakhe esengiyibhalile yabe sithi ke kuye ke cha ngomani
awusabuyeli kwaMthethwa usuzoba undunankulu wezwe nakwezwe undunankulu oqala embusweni osuhlangene kwaZulu Ngomane engijabulayo ukuthi namhlanje isikhundla sobundunankulu bukaZulu sisekhona yebo sasikhona nangaphambili kodwa uZulu ayemncane kodwa nje uZulu esemkhulu saqala Ngomane isikhundla sobundunankulu kwalandela uNdlela kaSompisi eNgonyameni uDingane kwalandela uMasiphula kaMamba eNgonyameni uMpande kwalandela uMnyamana kaNgqalele eNgonyameni uCetshwayo kwalandela esilweni sasoSuthu kapheleli kahle ngoba sekuthiwe phela kwasona sesimnqanyulelwe nje ukuthi sesiphethe kwaNongoma wayekhona uNkulunkulu kodwa akundunankulu kayise uMnyamana naso saqhubekana ngoba empini zonke zaphakwa isilo silaphayana sasisuke kushumayeleni kuze siye kwaCeza nempi yaseTshaneni yalungiswa uye uMnyamana kaNgqamalele kwathi mayisiphuma ukuthi uNgonyama yayithombile ngalona ngilapha kushumayeleni wasala bencindisa yona kodwa into wayinikwe eMlanda kaMbangazeli owayemele yena uMnyamana kwaze kuthi mase kuyingonyama uSolomoni wayesebeka umnumzana omkhulu waseMadaka inkosi uMathole kwaba uyena nduna kwase kuthi kuBhushake wabeka umntwana wakhe endandeni esithikeni usenenhlahla kuba kuze kube uBhusha beke yena isilo singamemezela uNdunankulu waso nalesi ke sikhona usesibekile futhi lezi ngonyama ezintathu yena usesebenze kuzo njengondunankulu.